And we're back with our second set and you're still with your manong June Seriales. Kan ka na kaniyo, John Mark Pastor. Ito lang nga po, KPRP Pinoy Power Radio. Kat nagpintas launay, atay topic ta itatay, may panggap iti Filipino culture and beliefs. So kung kunada, kat no Ilocano ay katalaga mo. Ay, adoa. Namnamsag tayo iti pamati nga kung kunada nga nariga mo. Nga surutan ta, makaungum adagiti naganak. Kas kumaatay agkay kay katiunag iti salunan. Ay kay pagkadakit di nga adanto kano aga apa iso nga likliklikan tayo launay iti agkay ti uneg iti salunan wenno damara agpidpidot tayo iti okistik hindi wenno whatever nga murang rugit iti uneg ti salunan bawal nga wali iwalis anamat ti malagi mo balong adapay di ko lang no aji salsal lapay da jingay nabado jingato no adda ko maiti agkasar ket agisal lapay dati sagaysada nga bado tapno madi kano nga agtudo o kita man lang ni Ilocano. Nga magtudo damon ako jagtudo latta. Agtudo na. Siguro ako han nga murang. Iti kunada murang sa kano dati isang lapay mo. Baka brand nyo dyan yung kabil dahil. At tapi malagip ko nga kunin na nanay ko. Dahil din nanay ko nga kunak akat ang kano nga nasaya at agibuyat iti napudot nga danom. No agibuyat ka kano lalo dati nagapot termos let's say sukatam tinagyan na ibuyat mo di kargaan agad dayu kuno bari apo tamakadil nakakanuti sa nga makikita kita man laeng aya isudat ti makakita nga isudat ti aglisi excuse me sige anapay malagi mo balong bawal agsubli kano dati nalipatam. Nang kano nga nasaya dati nga paltiing no dako no nalipatam ti karpetam ay umutang ka lang yung ti kaabay mo. Kasta mo no kuano dati nag cross nga black nga pusa nangising nga pusa while you are driving at nakita nga pusa nga nag-cross di dalan ay katang kalakan nagtutuloy anta malas ka no dito nga lakad mo no agsingir ka kumakano ay katang ka makasingir di daw bayadan ay glum bang ka nga tao kan syempre dapat ti kaslatatay ni inang nakasuot akti ko red nga bado ko kimkimat anak ko na baka makimatanak ka no nagsukat ako na nakiktot ka ma nariga tayo awan ti dakas na apo no sulot ti dagita nga kultura tayo akan nariga mo tagpayso baka no iso ti agbalin nga gapo ay kat awan iti bababalawa miso nga nagsukat kalatan at isabalin kat bawal kanupay gaya iti agwalis iti rabi ita pumanaw iti swerte iso nga nagwalis ka baam data mo ipaigid mo latan ta wenno hamo irurwar wanto na bigat to latan wan rumwar ti swerte ngaro da kita nga pamati apo kat kaaduhan kat mapaspasamak no dati natayan iso nga iti kansyon kansyon ti natayan dagiti ti paborito da apo nga kankantain minodakam iti punsyonan. Kakasi anak nagkamay sa apopre may palpala isa baling nga ili iti ubingak amalataga binilbilin at day dinanang ay anak ko wag singsingpet ka tain na kun sa bali ladaga bumangunak iti bigbigat aging nagausik nga ken lawag iwaras kunda iti matak awan ka na ng mabuy-buya nuhin kam matipon-tipon ngagkakabsat maumumong kas kam lang laylay asabong tawan metentay makinpuon nuin kam sa J-Eskwela agsasaran mo kam nga agkakaka kas kam lanas pag-asa nga tawan metentay makinbunga adu kami nga agkakapsat siya kung nanang day di nagrigat siya kung nanang day di nagsaat
bilang inang mga alwa. Makabalagib dito nga sonata, lalo kadagiti ingungutan tayo nga napukawan. Kasi kung makanya, I miss my mother so much. And I miss my dad. Nuin kang matipon-tipon, nagsasat maumumong, kas kam la nalaylay asabong, tawan metentay makingpoon. Nuin kam sa J-Eskwela, agsasarano kam nga at kataka, kas kam laras pag-asa nga, tawan metentay makinbunga. Adu kami nga kakabsat, siya kung nanang day di nagrigat, siya kung nanang day di nagsaad, bilang inang nga mga alwa. And of course, most of the time, as I remember my mom, ay kathan lang nga dagiti superstitious belief, tingnak malagip kay kuana, no digat dagiti pamagpagana kanya, talagamot nga pulos nga mapuko, day takas na kung malitay hangko nga kuhan, kumaapo nga nagastos unay. Di ba? No, ako matiganar mo nga 300 pesos ti may saal daw, save something like 50 pesos, aji 250 iti gastuam. Kasta apo mat iti kwa dito Pilipinas tata iti kumbaga threshold 300 pesos per day iti basic nga sweldo iti ay no basic allowance to being Pilipino. Ayan, kasta karigat ti biag iti Pilipinas, kasta dita haway nga dakkel ti per hour da dito ayan tayo apo ka 300 pesos. Napang ka maki-labor, napang ka makitigod, pagpalpala, construction 300 pesos iti may sa aldaw bagim pa iti kanam ag bisikleta ka pay wenno ag lugang ka ti motor no medyo adayo di pagupraam kasta karigat ti biag dito Pilipinas ngam naragsaklat ta dito ita awan ti problema bagim iti oras mo mabalik ag rest anytime you want atay ti matinagdumaan tayo dito Pilipinas ken Hawaii dito Hawaii talaga nga iti oras balitok dito yan tayo ay kata bagim ti oras ori na maturo kay gana alas 9 harod may sabi nga sonata apo nga favorito nga kansyonen no adati natayan. Iti tiyempo di igaaw ken rabi analing naaw intanto at wakas natanaw agkanta igijay baybay iti nalaos nga gagar ko nudumten kastuy a tiyempo at tugaw kanto dito'y takiyat ko jay baybay ket matmatanto sadyay yan naraksak sadyay awan tirigat sadyay makalinglingan jay baybay ket nalingat Magat na no. sadyay awan tirigan sadyay yan aragsak Binalik ko sadyay makalinglingan
ket intam tuikan kanta di nalaus nga ayan ayat da danggayan tamtu wakas gitara jay aweng tidak bumaba sadyay niyan araksak sadyay awan tirigat sadyay makalingay jay bye-bye ket nalinag jay bye-bye ket nalinag. Aha, dahil ang rada po di sunsunatang kanayon dahil request kita kami. Ket manena, pagyaman na mi apo, dahil iti sponsors, ulit-ulit mi apo, nga pablaak, itinagnaganda. We have Alex Video Service, featuring Blu-ray technology. For reservations and an appointment, please get in touch with Alex and Annie Bayudan at telephone number 808-284-1181. And of course, Dado and Angel Lamog, Uncle Bonnie and Annie Kemia Collado, Uncle Phil and Auntie Minnie Lastimosa, Supermodel Janelle Megan, Rosalyn Anderson Promoting Sportive International, and Tito Mahal John Anderson. Ken syempre kini Auntie Emmy Ortega Anderson. Da kitang harda po, iti sponsors mi kat nadan manen iti ililepas iti may kadwa paset iti programa mi isong agsubli kami karupa kalpasan ti sa magmuano palagi. Kanito.